Ebusua mesanso emobibia akwaba edeba emergency Ghana TV eso. Enne story ayensaka ne yenwie bi abepiemu ewa hase. Na nasem a odi aba ne se cocaine eni wi na onumpa. Na oyobi a na de sua de na oya ade ewo mu. Nanso esanse odi ne ho ehye saa njuo ni ntino. Ema ne ade sua eba afom. Na denti ode ne ho ehye sanjo no osi na danfo bi na introduce ne ewo mu na ontime nda nti onum sanjo ne ma ne timi dae pa na ade ba konso ka ho onum sa ade na otimi ya ade bi pa nti ye bekọ ne yakotie video no aba ye pese ye ti asem a okaye no ho nsem kakra because o say onum cocaine na otimi ye bibi asa ade no minchire mu wa hasisi a yekoba ma betire mu de akyere nti ye nkyese ne yebekọ ne akwa akohwe video ne yeba na do ya mpacha mo 39 to 40 yes okay o wire mpacha dabi o ma no bako ni age bezin our 10 years obema na oba bema o ne mame guso elenkia na mpacha dabi o ne wie na mame so obesa na dabi na mame nye okay e ba cho ko school kakra mpacha am ko school kakra o do level bezin me do university ba mentime first or second year na mo second year na study the course electronics and communication engineering okay electronics and communication engineering mpacha okay when in biology mpacha what's it when in physiology menimina okay and then in genealogy mpacha min mo nso also akwa genealogy obi a electricals electronics communication why giant akwa genealogy and also how many years that course no okay me you know for 13 years yes genealogy no omo do set na bro certificate omo da bro what they bring me what pass year me pass year Jesus Christ na no go red drugs na o mame wo papa wo pacho o me nyina wo nyina wo na enuan moto so sen beto so mienu me na wo yesen ya na 4.1 okay mame ne papa no omosa mo bia na middle class yeah. Okay obo mo body nti unua na de odi na chi no ene mienu odi o ma chi no so no omo level omo so mo drohi ba ku ye soja wo US na ba ku ye so nurse wo UK Ezra 90.1 dem me no no so for mami last born yo UK or nurse wo to we so for mami we nurse we soja try now also so called genealogy for 13 years sa certificate na nya also de ko ni nya sa certificate no abua mi ama sisia no sisia me ni bebiti sa certificate na abua mi ama sisia ebusua apumi sa certificate na abua mi ama na ede ni nguase aba mabra bomu nyama bebre ho certificate na abua mi asisia no me nu me hu se menya sa certificate no Ezra 94.1 eyeden na efie te sen yajeje wo so mo made wo fie wo yo bi abada na waduane wo table so laundry ye siw niema efie te sen pese me hu se sen na efie tie mpacho efie de na efie nya bad because yatete mi wonyame so okay Ezra Jami pe bia na me saka ye didi mi so ya krokro bi ye de be ye bia mamya ka me ni baji na eyeden na go red drugs first no then na de chance wada roma me di pito okay one day me di my na for kwa bontina me yo bia me fari ade nti no pito one calabash na me no ye ni de wi na me ni ji ya ewo uni no ewo onu ye secondary school okay me ni ji ye afi na mitimi ni obi akasa na afi ma me confidence ewo maso so nti from then na me hu say no adi ebeboa me okay
Ntina every day bi amina hofuka wodi ma me no woni ho ana ma fa mechi na makoto na ma no Ezra 94.1 ma na medical Guinness Okay. and I'm touching minimum secrets. Nti e ma kwan sa ko school bi o mi sa ko hia me na hofu bi ma won so na won no wi Secondary one now. patcho an. I know from saying. Olu no form 2 second term. Okay, I will call from 3. Number ko form 3. Okay. Nti me start say me no wi ni kan akra this year. E de call form 3. Ezra 94.1 Ni no na ma wo fo na won hye dan hu say me no bibi sa. Bafia. Me ba fia na boarding house. Now boarding house do bafia. Na kwan bes no timi see wa wo no a omu say wo so no. I shall see no wi ni sa ni. Sa me kwa boarding school dia say na me school nti no ye ba fia bia 2 weeks 1 month. And I was were very busy. Anytime bia wo ko ejuma. Okay. Nti wo ko ejuma sa na na ko de me na ma ba. Now no we feel so kono base. Okay, na efie na metan no most of the time because na me pesa Na ono no he washroom and store room and say bedroom ho. ya compound no so intimate me pie na me na compound no so ana ya to wall afa no intimate me trans bibia no. Okay. Na a piece no the twin fa almost ehun se bibisa ho. Mi wi a me dum na Ezra piece ni bo ha na me ya share 94.1 anemo Oh fio. e wo fie ho a Na school bag no backpack no so then na odi tum. Na no be anim. no me school bag am in 5 Shin. Okay. It's not even a single time. Ma me na papa no suspect you say bibi koso. Bi o dimina. e one day na ono mi wi secondary school 94.1 na enyimwe me ko to bia me ko hye yen dan echi ana me no nti me father ti sent no Oh. e no tracy ba ya no be hu say no me na me wo ho Na no weed na cigarette. na me no wi Okay. ti me kai okoka che ma me say wo bana start no wi that day ma me wod no ko hospital Ezra BP ba ye o sun ye me nua no mo ba nda tan wonya ntu kwan ye wonyina sun ye sa say ye mbra start no wi but na me hu nothing wrong with it Obufu ye. me bu enfu mo ba me ni wu ye sa ma chi me because na ya dia na me yesie am mbe so obehu And everyone ambo hu. 94.1 One ferry. Na everyone so then strategy na fire. Was a twa na no so. efi ho na fe na me nim wo fie biom Okay. nti na me start ko base because ti san benya in fufu owo area no ma na ti see anu oni sade na be say sorry Okay. o Oh. start say wonu ma onya members Aka hu. e ka ho Hey, maybe nti na fe members ana wo area mo ho nyina no be hu se ni so me no 94.1 na wo ma me no na eko eba me no na eko eba nti afi be du so ntana fe de ehu aniwo no ayira nti afi na se ma be nya confidence a Oh fie ho. e wo fie ho no Tutumi num metimi num ma me ho papa ho fa ho. emi fo obi a ho me fari obi a bi Pastor no moto aduane ma odi. what aduane ma me di na me kra me parents are very loving me were the best parents because upon nyina ya chini na ogusu edomi ogusu kire me do Intina onu me ade wie na sare ko uni. yeah me num ya me di wie na me result yeah good until me dey apply for uni na me call until uni so na me go so no 94.1 hostel na me go so no me num ya for some time we do level 100 second semester me be share my colleagues bi mo a ya call night club ni niama and we be introduce me to powder no in fact the first day I num ye no Powder no na omo de free weed na say wonnum no separately. first day they what the fry weed mama inti me hu ba de me yase na etia Okay. me num ye ye no na me what problem with sleep na me timi nda ye ba me num ye me timi da pa ma na me hu to me inti no eno echi no Me me shraw. eno echi me ni beje hu inti anytime dia na me request for no because me num a me timi didi nsu and most of the time so no one thing about powder no so start num a enhance with strength say uni oba ehia inti no na that And so o yes experiment who say me no bad da. yes Utimi ko utimi ko chepa more mileage. Onyami shraw. Na eba sa na oba no no the receiving end no.
Then I also responsibility saying Roma. So him say menya oba moment me nkasa ma omo but when him say one o tran won so cha na manage. That's it. Nti ebu ha na wo de fans na ebi otimi tietie mu kakra bi ni ade na. Oh, tie mu de ebi mu wo ka won otimi ma won sa so se o. Person me hu tietie mu na bi a wo ye no bi a say won say school for ma guess na mo fro say ebi an dampa mu o mo di me fro. Ya family rapture. Rapture. Hey, woman rapture fan no. Dey no ka say oh rapture. I can't take it again. Oh rapture. But sa listen me nyina ho me pefiri ho me nyina ho but o kan I say me say me tie ho no ho na hia me no me tie ho no man oh rapture give it to me rapture it was well oh most of the time what TM I like it oh you killing me it's enough yeah maybe sir obi also yesi na ni edin dey obi obaji oh yeah we bebre wo sa te eba sa na mo wani ji wo hu e ma me ni ji se wo jije hu sa na so team aya wo de se wo bojuma me da se ti sa brana campus no na e ma na omo wabonte na wo fa omo na se campus ma na bi no your girlfriend pacho campus mba ni won wabonte na omo de na doso omo wabonte na se students na doso. What's the question as in? Pacho, I want campus no doso. A doso. Sim. Na campus man ebinum bia na. Ezra 94.1. Okay, ebo aye connect club ye ko party side. Won no cocaine mo ba cigarette ni weed dey na ebinum bi. The mom. It kwan ben so na utimi no amukasa because won common in nature na untimi ofere ade. But e be come on. Na team master sa courage na utimi approach you oba. It is sabre na dia asam na utimi ka kire man no. Na unyeska wo hefa na wo sponsor man ko na class mo win san na unyeska na wo hefa oh na ye wonyo ebre ye o campus bit is the na ye fraud nso na afense no na demands from fear no so na aye high because anytime be na me demand for from fear dia na be catch your parents mu hia no school or this kabema maybe a handout okay maybe a koye project be ye hia ska dia koye but now boa na me boa wow banjo awofuru muntio da say project binti hia ska bi na ye call mukwenfa mukwe excursion musomba ye call excursion na boa ye beto handouts ye be call excursion ni na boa na be ya magic scam handouts na week bi na say 2 weeks na auto ebi o ha me 2 weeks 1 week bi am to bi but boa na me boa which is scam na me ji ebi once boa more than once say be a lecturer no omma inte bi obama mu handout bi yes but be a once in a blue moon but ben say 2 weeks be a handout what is scam I mean shit inte how for madam mo ye frem a handout no ye bring a friend say pamphlets say no say handouts to madam wo nya kan wo boa o hwini yi pa na kwan be na afa so kan no a o ma me ne o papa o mu hu achi say asema wo kan entro na odi omogidi na wojidi because na wonimi say me obi a ojo meju na me nya basa ye you free obi ma den mo nya seska no me den yeska apart from no say on my fraud internet and no odi na mo odi ntisen ya ko online yenya emrofo na fofo na true conversation na ya hwehwe adwuma ma obetua Ezra 94.1 I want for be so mo ye consultation rituals na de ko company for malama comfort ko ye niema na we be sir mpacho happy okay then what me ya be saying scan oh ebu $500 $1,000 wow naba na school no bi obi nice shirt bi jeans mpamwa no na mo ntimi wiye bi nkoton na no niska abi da na mentanya sadia na oye na wo tanye mi kai ma ye bi better twice but no kan nya intade ni obi phone na fire sata na mi nya ska urgently da konum ni ama na mi nya ska okay intini say o say adnom de ma on cocaine no bibe na du ya wan ka
was cocaine. We spend many months and son also chico cocaine. After party na ye call ye na me num ye na me hu say ade no ye ma me no. After na from the onset na ya me nto na other colleagues I mean hostel na wonum no. Every time they have the bamala then me can pay me collectors na manu in the evening so no was at aba. After be do some time me sorry no pana me nya na me start feel feverish na say malaria. What do na? I want Jimmy. Nti na me nti ase na me nim say ayade na me nya enum no ona na eye me sa. Okay. Till one day cosmate back over me baby sounds and they went to my balance church and I miss you that be me feel fine. And Australia no one kasa and no P or buy no cribby no achichiri and all the mommy and I miss yeah and I miss na wo bi am yare o sa dia di mommy osio menji meji ya metwi ba ko mienu no me hu baby amalaria no fae I want to edit me now. Me crew me who me bibia yira away. Iti hona me di hu say die. Den ye and also ti see an de ade na ewura me moja mu tin say me nya no ma sei na beye mi. As na me di realize say sei na also ni withdraw asset as we nya no ma ni take no. Wow. Iti from then after na ade na beye continuous because say me nya na ma no ma atiti amikomu no enya ade a eye feel good be yira me say e be injectable mpacho this strings what try to be so pen panel one mpacho injection the man try be that but not sniffing afa chire no ye will be a cocktail na dey we no powder and that's heroin from there yetimi the go we banana chinga so no ye chasing It's me feel cocktail after now me start chasing from chasing so after me sako share that group of enkofo and ones were sniffers. Okay. It's now me start say now me sniff it. What you found him? What you see? No. Sniffing the powder no raw. So they say snuff no. Snuff no. Now you the group person you crash straw na there a sniff wo paper no so. Powder raw powder. And on no effective than but you know obatwi wusie no no de ekomu a healu intem Indiana no so uchi kakra no sa na u healia e betima take you basing how many hours sansa na cool down depending how edro no wo ho a bebre wo ho na this time no anu nya din papa because ye wo de we are mixing 94.1 bi say heroin say no ya wo de bibi ya fe no manicom eta de mixing and I want what ton be wo pay for so bebre entino or the money come bebre gu heroin no ma eti na ho ndi no so ono so nya ne fa so ba wa wo so num no otwe a enche na atwe kokko o sa teki na o sa hia foforo enti we no na menim se campus na boys na be tombe hostels na de and they be so a base bi na de eben ho and they be also I just be our laptop phone or the command press na wajibi we just can na de akwaji we try the pen okay campus de na ye nton wo hol ye bie ekọ abonten ekoto okay ba me wo campus na me wo a lot of alternatives are meet me di nyesika ekoto ba etire na afei me be fi campus na afei me ma ye din no na afei de na me start to nton me hunya wanyina afei na school no timi nko biom mentimi anko school no biom because I do sometime na afei na mentimi nko lectures biom because e bi wa me sorry an opa ne scale ni ho e wo say metimi nanti kopeska me kopeska na me sabeka ska na me koto amenu mama kuma beto me yemu that time so na bia ye lecture say bia 94.1 you know omo pamo for school man na say one kasa tu kotena base no ja na school me tu kotena base wow what's na base edi how many months years and some parents who say Sinaba. Okay, me two quarter and base, no me di best 2 months I will base and I had the mark when me pack me nyama e coffee. 94.1 Until me coffee in fact me who safi and had the I started air how me. Because naska I started ira ofie. Bibia what be to hoso na ayura. Na me parents no want ase. Nti afi me am safi ade na e disturb me. Ye bie kwan so na me ntimi nko school biom because na me am hwa me grace no. Enya me go back to school ba me se be sake me. I drop it. Nti no na e was say meet me e kan okra e kire won. Nti no me kai one day bia me frɛ me mother and me father e dey to amanim say
na won me say me no wi ba asisi an enye wi bio ba asisi an ma start no cocaine heroin and am addicted me try me best say me jai ba me ntimi njai. It is a testimony we now or the ma both parents no reaction to say me can asem no me papa osiniti ase a o man it is na insu finini ase ba papa de cool type na say mama no me mama ni papa na won huju ba me mama de ne su ye shikaka sim papa de on kasa kra yes mama phone do me mani so she omo ye fucking pa papa ko kro wa no mama ne wo bebre eno kra na ma bo focus say me no wo bebre wi aso o chimi kwa to police station na ma na afedie mama chiwo pa one country papa kwa no pa no hana police wa ba ye be chimi ko tu mu wo dem be say oh me dem for 2 days yeah and you pay na hours men no papa all na ma me bufu ye kra na me nim say me ye kwa na hye no more ba me ni say na me ye me ho mama you fucking pa obi me no mad na watch me o ka chere na wan yes me ka chere police for no kwase dem ha ye ni timen numu fi won kra some ben no mo bi mo ba na me na wo ma ya de na adana won kan chere no police for wo nu wo hu na just o check the go kon na wo and okay the benson answer be fi me di 2 days of police station me che say o ba fi ra o fa chest na opia mountain ko base no e di say na say one time ko tran base be 3 months and one wo buy be pa me cho some man ni yi kin so mo for time na mo ye me sa ne pouch na se bia wonum sa na ko tran base na parents ba na o mo mo ayen kwala na ye pouch no feeling it say ba sa na me ti ma me de se me nya won me nya mo mo se mo mpa mi kasi afo na mo amaba mo ba be pa me cho kasi se mo akwa kele me commence aba sana kra mo cruise no se mo base ne bi be fo bi kofia e na mo na fofo no ho no e na ti sen onu say was he we ensaman for popo den do atiase for ensaman for do na atiase for 94.1 ya ho na wo be fo obi kwa especially se nipa ni ye obi a onu otoman enu ma hadwen ni obi ade no obi a bompa se nka asimesi wa ha nka bai na ko toman anu na uyo obi a utimi de aduane okofa aduane frifie de ba base no mudidi de bi mi am mpe aduane ntino me de metinanum de hold the crime ndidi me ni problem ese base was mokwa ye wo girls bi wo a mosum no man na kwa montin na base won so do ba bi a mutimi nya enkrofo with different characters obi ko enkrofo obi am robber obi ise a obetimi adura no na ja copy life akra wo no okọ base ni na nipa ben na ohia wo mo then na copy from wo mokọ robbery na etisen in fact, me call base. Do me money ye na me nyanyama eye ba anything the Bible say chire oba ekwan a onfa so na onyi a wenfi hu. Intini suban bi wo ho a in fact na me suro. Bibi say be kokro no bo me hia akonfo me hia an robbers. Me hia me nanfo kro na e do something bi a ye ko akra wo ko akra some parts. Emma na nkofo ni won koda efa won echi mema enya ska fine ebeto but ni nure mu na misuru se me de me hu be ruasa nyama no for once one call robbery da for once e bi omo chi so ke odi e ko de ye ko na ujina bonti bi na fa phone frame what try me several times man fa me man fa ma dwuma won okay yes it base ni so ye won krofo bi ha won wo ska won sem obi ai ni bibi otimi ba base be penny per contract no kokum ni pass me zima me wo hye bisa wo ko base uti bisa pen pacho dabi wanti bisa pen e man no so am no mo base no so no mu yusu wo mo bia offer so girlfriend wo sisi no na ko ma be ma na waji usika mo ko ba bia sports baby ni ade ma ba ho wo na wo gina ho ye fa na waji sika na fin se man so once I thought from a police for ba enu eya emba wo satibia no menum na no na mi hu oba wo satibia no ma eya mempe on pesa type of man mempe bipoda because eya na maginya ne se mi amabu mi se ma brabo mi be fa won so awoso se wa brabo na se mankasa ne daachi no wanyifa because mi atibia no wom na me ni ngi hu ba kwa sade bi akekere mi wom ena tibia na wom so na wo so afa oba pe na we de nyama ne bidi sana me papa ya sorry penyi timi ta kwa sorry
Onumina. Menum na me tako asori. You be a we are back na won Guinness book na hu hye na anya makono. Ya me pe won amani da ho. Ntina onumina na fa man bi wasoro. Me pe won anya me so wo mu kakra because me say me no bebi amedu no. Me hia obi a. Na kwa asoro na utimi nya bi ana. Metimi nya bi. Na onye disfigured. Se onunum sa ne man bi na me nya ndu sa level ni eti kra me ba street kra na fe de beji nse ma fe de na what say no dem be say kra into Uber street unya sen me di best 9 years was street say 9 years on the streets. I mean ko fieda we homeless for 9 years baby amedu bia ye me fie me du ball aso enyum am fie me do market enyum am fie me do station enyum am bedroom no baby amedu bia me bedroom adisa me nkwa baby amedu bia me nantia baby amedu bia me bedroom no intine eba say no kwame na afa so didi aduane me fie me fi eastern region me kwa Accra me ni mo bia wo ho ofiko for yankasa dabi me fi krobi e fe ho akosombo atimpoku no ho Ezra 94.1. Ti umuvu kwa Accra. Me move kwa Accra because I do sometime na me ma wo for na what the police for tata me wo pe me achi me. Yes mo me say. Iti na fe na me hu say because me fanya ma bi wo fi na wo panya ma na agi. E na ne man so makotom. Den ma na fa kwa TV fridge na say den. No, sa China doors ni niama. Na papa na contractor na. No do kosi fi engineer mo ba. Na yesa project bi wo fi. Iti no doors a ya wo kraba ye na so koton na koton ye o ton bezen me na me ni nebuo intimi sa Chinese do me ton ba ko bia 200 cedis o ton bezen me ton be say 8 kwame na afa so a singles and say double no double ones no na where dey so adeko me ko fry me cruise no be say ewia do si a woni fie wo ko adwuma edu ewia ma ko fry me boys no yakofa we abobo ya de aba na atase egun na mo ton ma hwan me wan ko fo bi mo dealers bi wo ho no ma wo connection bi aba wo beto je ba sa na dwane ko Accra je ba ne sa na me dwane ko Accra ye be na ko tran Accra mi ko e na so mi ko tran we ebunsa me dwane ko tran tudu nipa bebe mu Central Police Station suni o e so order ya nchi mi da anchi wan ko da dabi ti tudu na we Jamestown suni me ko do tudu me first time me call street da me name the you street life ti okay me concern me request kakra me ho scan no best time no afa me ti ho no ma me ti ofiti no pa ko se nyimwe me nye aduane bi andi ade no so ho akodo nso edo me ko no so obi anto bi mami na me ti omo sa iti me ti ona lady bi oni ni partner Bema what I call chrome ekoye won hu like a sorry call buses mu ko preach now what that time na me very young for me appearance was no you let me use sa branch nti me kai one day body me call Kantamanto no ko ton tade ma me nti wo call na me diamechi na what me call buses mu eti no wo preach ya na ma to enjuma ma won ya to enjuma na amanfo man sika den you na oto nyumbe za asida yonyami anope ende bebre we eni ma we me ka so be to juju ris mu bi ni ade we say bebre ya illiterate ntina wo say to local man na tutu we na Saturday bi bia osa beri ma Yehowa na ubo na nipa ba ku mienu bi tu na we am na de hibi bebre de hibi mi panyum me da wasi wadia wa ya but no mu so no nema dabi munim satam na nche da ntwa me picture say me go street fufuro no say afina me fifia banti no open temagis kana ko yeni ma yes na omodu ko mu fie da once what you get to hono ma omo so boni ma ni bi once wo boni ma ni bi nti you call 1 2 3 cars ye nya ye na intem na ya na ye wa flower station ti ye nya na ya cross na ye ra to di na ya ko twi ni ma na ya saba back ona ye juma me start here abusu afon pancho lorry park bi no bi mu fro ka hwe mu check mu yipa pa muza wo mu se mbacho mu ko kan na enyo bi a papa mu muska bi a mu musa wo mu ebi busu ye ni jani o ana make but so dey because of voice na to jum no kam sabe na mesu mi wo adabraka kamu nya me kan de ken no ano no mi to papa ese mi no yama be hase be kwa STC play mu na on say
Moko airport da plane mu. Ya ko airport da by enye plane mu. I don't know picture plane mu. Oh, only there say one day media me chibi you odin be fa na mimiko. Unim boy be wo a friend on the street, a friend Puzes, unim bisa Puzes Accra. Puzes. Aye. Mpacho da bi. Puse another. Ezra 94. What am for the friend Puse and answer Puse. Okay. Okay. O ma me ra ho pa o. Obi a yatitu wa soro papa yesofo. Na when na ebon sama na say wo ha e wo shabre e wo destiny na say den wo sha Mintimin ka say ebon sam mintimin ka say me shabre enso e wo ankasa mintimin blame me am enso me ho ultimate onye sure say nipa na wala o into your circles na kofa we na bai also county pa nasi enti ya Accra no life in Accra 9 years e wa Accra sa business na guya na tudu muko froka na muko ya sori no eguya na afa say ya kona say ya ba sika na ye benya mucha wo ye nche wo pa de no kwapo si mi mankasa it wo timi no ma na mi ti wo hwe won me so me ye obi a me nta ankasa be brenti no we na advantage bi wo ho na ordinary to fe master dia ho se enkofu wo yusu nya konye ska no ba na ba no ma de nyina e ka kitue bia na ye de ama me se me no eti na ne nje hu eti no o ka che bi se onso obi onso no bi na so de me be pie eti no first day and a medi nechi no de me ra accountant mu no ye ra accountant ho no na 94.1 bi a ye tu and color books. A for apple, B for ball, C for car, D for dog. I got to talk some books in baby any French books in color French books. I'm on the coin, Moko study was school. Yeah, be also no ni business or no. Also upon Sanya Mana station honum. Or shop. Maybe or cars no. Okay. I went to phone walk flower station or your cotton station. It no see mendi na chi na me hwa ade. It that time na sa books no ba ko wa 70 pesos, e bi 90 pesos, e bi wa 1 cedi. Na say yakwa within 30 minutes book on 70 pesos, no turn 15 cedi, 20 cedi. 94.1 it 15 cedi so go two books no. Me ye ni beti en no na ye ko be say 150, 200 cedis. Also no me man bi. Also no bi no de me akọ na ye use adwetri na to honum. It me lucky am here and say enkofo mi ko share won nyina on the street now aman kire me kro no but what kire me how to use your brain ube use what dream now udi enya be from the street how to make money on the street it in afa na ye ko first trip afa enye scan ye konum ye no now we use 15 cedi na to ye ko buy ye sabe ko to ye ko wholesale ye sa ko to ye na me di nechi afa no wa to bia mami na me so ma start within short period na me so menya na fe na o se cha da me so menti me ho okay and I'm betting me and I'm here ka woman no sa ka che bi so sa be chi me other business nti anu so sa de me ko baby aye two belt this belt time be my boy we sa belt time be my boy enye full so ba ko bo ISS store ones no ba enye leather one or de me call no so ni wholesale. During those times, you had to meet top belt about 7 CD, 6 CDs. Now you have turned about 50 CDs, 60 CDs. Wow. Hey, and so what do we call it? You got top belt best 4 or 5. Oh, best okay, best 20 CDs or the top belt best 3 4. All of a sudden, make sure now you best 300 CDs. Or bet me that business in so. Until no one me did on the street for some time. Asana edu something bi me benum nyama na afi na ma be time nti me kwa nyama me ton kwa na obi an so beto na uko beach dabi na me tan ko onda na ta ko na nko kra na me ta ko bana enye ade na me ta pe ko na so zongole so business ho se tu mo na zongole so ni na ko zongole ko business na me ta ko ba na me ni chire circle okay and we to do more any Madina okay na circle so ko na me ta ko circle pa okay na odon na no so no ho no so base wo ho Sahara
tina ko Sahara so na me ta ko ho pa bank achi ho ha so me ko di be say 4 years wo ho de hojo tina se skata ba utimi to nso mu dware na so we den ade ba ko a ebua me e wo street ni say me ko try get to a skata esi wo me so da okay for be say 13 years and me ko get then na wo ya na skata ba brebia na oni ho me obi a eya me kona me ko tena ho no ma eya suban bi wo ho ne nyama bi wo ya na me tan eti no se me kona se me to de meto me yobi so na me tan pen na fofa before we ni be kan ho bebre no yobi a wo na fofo wo ho no mtu ko na eti se me ko me nya ko street na me ko pe miska me ba me beto me num ya na me sa ko peska eti me de ni se me ko peska me benum me ko peska eti bo me ba na wo so si na nkofo na be mu ko ebi wa me sorry ya me chire na ma ba ho no because Sahara ni wo fa kire ni go filling station ni wo cross street na soja bus ni soja bus chi na ayi so wo friends en Vienna city ya su eni enti na ko soja ba soja ba de ho no na me base am tati na soja ba de na ho potin ante mo ni ji soja ba sa soja ba on say edu enyumu a tourist for bebre ba because of na ashawo for la area ho no osusu ni ashawo ni nti ko de ho na me wona fofo bebre na wo ya shawo for me wona fofo ladies bebre wo ya shawo for ba me fa me hu nkan ya de am pe won ba wo me na fofo because ashawo for no so far on fo a wo ye good so wo kona wo ba say na so wutimi call during the day na wo toma no no ma onu so enyimire onu so no ye any market time it was okoba baby a wo dra be wo be fro no so no wa ya ma na ebi no obetumi na ma se bia dimi free ne bia wo na ho pe minya bi ba na me mpe no ye kama ma de bi unum sane ma na papa de obe bia ho nyama ko no na okobra sport tipto na ko na me ta ko tiktok na me na me fi tudu no na me ton belt na bi na me ton books na bi enti me ko do tiktok na fe na me ton phone accessories okay I want new plan okay any VIP ni STC yard morning I want we any ginyami station okay say we see na me ton phone accessories me ko earpins na madina wana do ko madina market na say Madina so me be wanted was cycle because me continue nkofo ni ama na ebo wa meton a me fast car no nko na fe na ye hwehwe mi na tuko madina na me tuko tra madina Japan area so ko market ankasa me ko Madina market mu ankasa wow I was not the same business ho so me ko ye no no so hono so me konya phone accessories bi bo ti na who say wo ti na me ko to asa business so wo na to be 13 years 9 years na ohu ma me moda na me hu woda e ma otinu se ba koso back na de ma ye no me ferry se me ko fie na one nam so am obi a onimu pa wa sorry o papa busuani o ma me adanfo papa danfo ehu obi ehu wo hu mi wo ko catch me parents ade ni say na me mama especially or prefer class metina street than say me ba fie because me ba fie na me how no dudu na mama okay so wa bontin not from the look at things na me so okay because me wa bontin mo na me ni hu kra ne hu juno circle she now eh circle she na me wo honum no wo he na mada na mada me fine pa that day no now wo filling station wo anase obra sport anase Sahara bank ase ho well commercial bank commercial bank tintin no Bank of Ghana yeah Bank of Ghana and echi honum ECG for we bi wo honum transmitter bi wo edu sometimes I frustrated in life eti na meter that we transformer dynamo hona na da na edu enyimra me da ho na insuo to na transformer tija na me da transformer no ho Jesus Christ because na me pe wu because edu sometimes na ma bre o try so pe wu me try several times transformer no me try to track cables or transformer no nyina os police for be chi me several times e ma me warning na me nda ho bi ba ho na me da na police for no the handcuff gun sana so mo so wachi what the handcuff be gu me sa na sa transmitter now say transmission na ko you sa electrons no na ko to ma hwan me because cross so na me aluminium kakra bia and as a copper me ko we amenya bi kakra na me da ko na utwa o de gu bottom na se nipa beje ho me de gu bottom de ko Ezra life ways no we dey twa
You will be a capacitor, say capacitor. Yeah. On saying to me be a transformer and board is somewhere to two on me. Because what's young what he was going to let him crack. Now, wow. Nti hona share no matter when it's in uncle for Nanko for you. Oh, not for me, life for me. Me who be brave. Who be say woman anymore man no me. Papa say 4 and 5. Anymore. Ana minimum pa. Woman no che bayro ho no. Till date ho na to bayro. Today two man man share ni bi menim so sheka ho bia. Na that very day no. Na me adwuma sabre ne wadabraka. Side do Goldsmith. Yes, man of Babruni no. Okay. Man for no. Side boss bit upon college yeah. Nti me beji ade o side o na me sa call. Friend saying Jamestown. The point can better by ya by na no me de kwa me de me di fa na me fa ko Paloma na me na je na me je kakra ja akokra me kofi nti do more any year stop over say ja akokra me ko jina mu kakra ya wana go for fam man fo bia ko obi mu say ye kana ko fa ho ala chi ne ni pa nyina ne ewu ti sabre na de si na no ma me abepa o kira kwan no me pa me kira kwan but one day bi na after the see no o shie no usroi me sure enti me ma dwen se me frɛ fi ahwɛ se bi ko be hia no fi ana o mu hia ho ne hia 94.1 Adrukumase so wa bro chi nti o frɛ na me frɛ no papa pick call no so hwan ni ana me kan so ya me so o adan de obi sa me ni se na o ti ase nti o pie na after how many years now frɛ fi sa call we no na di be say now frɛ Eddie Bess 1 year. Okay. Call in 1 year. 94.1 The Panashin 1 year time now friend I say Upi Abontin. After 1 year. Now so for when you 9 years Abontin. Yeah. I feel now free fee. Wow. Now ubuofu sa afa na aboajo. Now free fee ai There be na enya se me buofu ba na me nim se ye hia me e wo fie. Okay. Na dey me ya no se my boni na ye the police time na se fie for hia me. 94.1 Ti say na o frɛ apɛ clarification say bia ehia ofia na na me hwɛ sɛ bia ma kyɛ wo krom na bia ama film ye bia mani agina me nti no nti wo frɛ no mo sesen okay in fact me frɛ nso na ama hwehwɛ me chi akwan akyɛ nti ɛhɔ na workers ni wɔ hin na me kyɛ obi am nti no ye ma na obi bɛ fa me ɛde me ba fie yɛde me kɔ fie no ade kyin ya na wɔyɛ arrangement ɛna wɔde me kɔ Nigeria also na sorry yeah yɛde me kɔ sorry na wɔkeka agoma so sɛ bia de ɛyɛ me na spirit nti no yɛ hia ɔsɔfo bia bi ɔyɛ nam obetumi tutu sa sunsun bɔne na fie mu sɔfo bɛ hɔ de kɔ Nigeria Lagos State yɛde me kɔ we Lagos we Ikeja sɔfo bɛ hɔ the late prophet TB Joshua. Wow. When I can't hold a coy. Okay, me any what do me uncle back who come who know what do me call Mufaka. 94.1 Moko Ose. Ya faka, ya kone faka. Okay. Mufan wakra. Mpatwai. Oh, Paloma side was here on. Ya fa no tudu. Tudu mu. Okay. The Mufa Togo. Ya fa Togo. Beni. Fa Beni. No Mokoi. Mpatwai. Who do Lagos not the same? Lagos State. Me kono me catch on 70 minutes now because me could I think say 5 days. Oh. Minute now without drugs. To be koi. It me to be koi. Parents chima ma to be. What chima me to be. Woman discuss me fan talk. You ko TB Joshua na akokosi sen. Yako TB Joshua no say you na yako do ho nim na say you na me no nyama ni nyina san. On say e ho no ukodu ho na synagogue ho na omo e wo baby to say hotel like motel register obeda ho mo register bi ho okay ya register and ya ko na hotel ho bibia wo hotel ya ko da hotel okay na de chi ya ma tag se hukum mpacho an okay na de chi na afi na nyama na sa no na ya ko Wednesday ade chi Thursday was a prayer line it's no onu na unhu prophet na nkasa wo wise men yes 5 no 5 wise men no
yɛkɔyɛ arrangement bibia me pacho okɔɛ no ɔmo do kɔ studio e ma aka wasem sɛ bia ti sei mpacho dabi yɛ record o mpacho dabi on fa camera nsi ozu dabi okay Ezra 94.1 no Edum Kumasi. ade no sa na patututu na me ho start ayira me na me hia bi me nya motor riders no bottom me anko na me de no kwan so ante sa de manase na ndi shemu ho no ono de o se me mbon pa na spirit e betutu me so me hu hihim ti sa de me ato ejam Edum Kumasi. me hia bi wo motor riders no boto bia ma empire no gusu koso na me ka yele so me hu eye me style tin be se me da kakra ton do jina ho bon pa no away bus ho a nani beti no na mera Lagos me a me ni be bia wo ho 94.1 Edum me ni na me so am increase ke bia for more than 3 hours na me hu bia metimi aka che ni se na ade no so sa ade no untimi nkosere obi se ma me bi na menum because ne bu ye din nti upie and eventually dey na kosie unya bi me nya bi to sabai me saba bi me ba na me wie prayer line ni bu efu satan wa frega na aka che won se mato Lagos nti me ken de na ho ma na ye di ma me akotu hospital nti unya sen wo Lagos o me di 5 days wo hono na saba Ghana na me saba Ghana ye bompa na ma na etutu koi antitu anko empire don so na no so no ene temi apia line ni bedu su bia no na me dwane ra krom na hono wanya bia no da me nya bi num ye kwa be na fa so nye bo Lagos na Thursday na prayer line na mbaso no yedu hotel ho na me anko no e ka che security for na say man o ma me mpi ntino ye ba Wednesday no say Thursday ye so ya ho ma chiko grand prayer line no wa bre ntino Thursday na nyume ema Friday no ye to ho na wa da bi pro wa me bi oba da no wa lock me ahye no de key na ahye ni bottom ntino ye ko ne sesa CD bebre into naira ntino na another no ohye we jarabia and on the die until na one pocket naira and one pocket you see a CD bundle but baby ana wada eba ya me sati mi ra ho no naira CD side no until me twe CD be say 1800 satam if is scanum and me this year me adi chi na me kan so ofisi me ho ato me because na me pese o ma na ye PF hotel ho na me dwane Edum Kumasi. ampa so ye pie ye na me nya chance na me dodge me kan se yen ko didi na me dodge ye na me fa moto me fa okada ibi me ni me bi ameko me ka che okada be wani se me panicho me sre no makomati me pe cocaine no say that thing why the ifao Ezra 94.1 me can say yanko di opebia and also this me filling the tank man me see yanko filling station yakoye me ko filling the tank man o di me ko ya o si o onu de onu sani man onimba ji so di me ko ma obi na sani pan de betimi din akọ kire yin no usro me usro that day the my man say ende se cocaine be kumia enkumi Ezra 94.1 na se mukoye Baba, this year call your best if you are see or boassing. That's right. I mean, show. Asana your coin, I be conyebi. In fact, who told me? I mean, show. I'm a one jummy form because I'm a who I'm yemin. Minya and Numiana and I'm young so. The shadow and Ezra 94.1 Edum Kumasi. Yes, I saw already and me. Oh, I saw in Antimian woman. I feel academic choir crowd after the enough in your crack or bassa or honor because I saw in a cast crowd. I didn't sign off in my distance. I mean, your time couple months. Sorry. What's our bagana? Miss Abagana. No, basic coffee. Basic coffee. Nasa debut. Basic coffee enough and no be a good for me. 94.1 After Namia mission soon as still enough enough fear now. Go them well. After because you see, I know and fear no me will fear. I know pebia, me father, mammiska.
but as can survive me for the rest of the day. And as you see, I'm who me lifestyle, I mean, you do fear, and I'm lucky getting stop an injury. it is a ninja. And as you see, I know tsunami consumption. I was street me. I'm going mupa. And I feel tsunami to me spend this car on the street because now street no. You always say means I'm meeting Jessica. But me could do fear na fear na sana money na. It's after me in cafe view. Those are koi. It me circle back to the street. Accra. Yeah. Oh, quite what happened. Patron. Wow. Achimota susuma konfoso wo poere ti no mtra bezo. Achimota, you were bezo for Las Vegas. And also one day you were to do sana. Scatter by. Oh. Police for bar hon. Na police for bar na me wo na push aba kudi ni niama. Ebe sie. Achimota. Achimota tudu. Okay. Eti no wonye adwane nti wodwane na me ko town niama ni nyina. Egu roba mu bebre. Na me ko tam ye no me hu pro me ti mi diri me ka me du kwan hu me hu bi amefa. Eti no mati a car bi sin achimota na me hwi tren mu. Ena pa me ko du achimota me bisa bebi a base ni wona wo ko kire mi. Enti honum no niama no so edosun niama almost like 20,000. Me numbi na me tombi na me chebi na me shira. It's in afi me wie na afi me ni abeka ho because after about 2 weeks before ni manu be san me ni abeka ho. Ni ranu hu wa shira kwan. Ni ranu hu se mi na mafa. Ntina afi ma be wanted. Esusu otudu. E wo tudu. Ntina afi me ntimi nko onu kwa account na me di fee tudu ame ntimi anko tudu. No kwa achimota. Na me ko busy achimota. Achimota ho ere. Nti achimota me wo hono achimota hono so enti se tudu ni circular hono ska ho fasa. Fita fo no so ho. Hono Jerusalem wo ko wi fita ni ade. Hono just scraps and answer just okokro no bo. Na me nim sania ma no so. Nti ho wo ye de ho. Nti hono one day me wo hono ma no so papa bi be hu mi. Papa no ono oswa bi e fa ni kaya bola. Oko manfu fia no patututu ko soa e ko fa manfu bola. Na mi kan se me di no beko. Oni mi ko e. Me ye. Iti ne do anopa na mi di nechi na ye nam fie mu na ye tase bola. O de car na se o de wo ya. De bi o ye soa no wo ye tisu. Ye ko na ye kwakwa boto. Ese sikana na ba no ade na hiu. Na mi kwan bi pe azo. sikana na mi pe. Dem so ko season. No so me ya fe dey do something na me am say ma be fini pa mu kura bebi amesin bia no bia de ni nsa ahata me hwini hu bon enso uja na ko hin eti na fe dey do sana me am nsa fe bia ni ma ko no abre e ya jinsem na we dey na fe dey me say efi ho e ko bebi e fo kaso a hey nta fe me say ko share kaso anso o so na ko ho Kaswa de me ko me sa ko sesa me trade no esa ko about to phone accessories no nefa oh how dey fa kaswa so dey one of the busiest towns so nefa na so ere ono so me tunton sa ba se me ba won chena me ba ju nyama ba ko mienu miensa eche me ba ma ka so me nya customer be ma power bank ma me we me hwe nyama ne bu ya din a o de ma me amekoton aba no na me dwane iti na fe na me tete me ko station we na me ko bo ho kakra na me se dealers no wo ben station yo iti me boss station na me ginia ma na fe me se me ntimi ntu na me dwan ko defense station sa me didi musa je no ekosisi ni na ekosisi chosi na ere na kopi o iti na eye kaswa na me na one day me kai ka be bo me wo kaswa mo e do sometime na fe de nyeme mo ayedin mitimi ko wi obi ade sometime Korea 94.1 Korea on kwama ko wi apo school girl bina oko school nkola ibi na wato ye pin bi wo me ho no ma me 200 cedi ano patututu me ka cheni so mi ni nsisa na me sisaba na me balance for akai chi na me discount dwane because ata na me hi ade na no na niama oton ye so no oton niama be 15 cedi me hwe nsisa be ma na doso me di dwane ko ye me konum ye e wo ma me nko station obium ba se 2-3 months na me ko ye nkofu ya ye ni wonum ya bi na chuku ma driver si se maba ye ba chi me ye bu mi ane kedi me station ho nyina ha no police ah there be
station for na e wo kwala nsika no yeah nti no enumu na me na ma 94.1 after my be stranded my frustrated me hu de me nya biom na nyame adom me de we hia papa ya oti me nchen o ko chosi eno ka kire me say I don't know say wa bra boss bro anyama papa wo ho ma na o kire me kwan say me bro watch motor baby o kire me so kuma sia na me bro o to share okaswa o share me okaswa nti wan kasa na faka na ba faka papa my bro wonderful my bro nti no me ma dwen say hey baby edu idie wan kasa fru pim me am fi me pim what for parents me friend won ye da bana peso be ko fie for now no dia wo ye no dia me ye no dia si anu me am say my okay ba me ji aje bi di say amaji yen say yen ji afoforo okay masiase eti no oso bo afoforo for now no me pese me di papa ye chinka akra nsa na kwan ofa so ji me no nyame so fa sa kwan no so am so metimi ji afoforo enti unuanam no wa brochi no wo ba wa free bi mu mpacho me fo bia na person ka den na we after school na person ka we okay me engineering tanka me say me engineer but see anu sa dream no eko e out sense o tra asia reflections and how bitesu so afra sabo papa o my raho pa asembe na o kan twa to e be sa pedana ya sa ma ba asembe na o ka kire unuamu nketo o mo school mu afa no mo pebia hu parents any obi amedase mpacho adeba kwa me hu ye ne se ya ko school won a wo fa won school serious ya wo bibi wo school ma fa no SU scripture union wo fa no serious wo fa no pensa serious no ende wo nyina amedi yi na yen so ana yen se ni ati ye negesi no ende ye nyina yakato one day my father can reach me now or driving me to school and o catch me say enye se mi wo sika na ebusu na me do ku school ba me pese ubeye ni party through ewo ababomu dachi na eho no o catch me say me be kan enime bi a kire o sa niama no say wo fa ni serious ewo ababomu ade wo be ko ekire ewo ababomu o catch me say me books, me Bible, any nyame, any madam, ewa brabomu. In fact, man find it serious. Me go school, me imagine said the okan no me fan ye juma ba me de inanfo for eye me fe. But and there my be hu say asema oka kire me some years back no. Eye am papa it is say uye school ni na afina we si so a oba I believe say edua mentimi amfo no say me hu say me nyonko bi afu na say our potential obetimi afu no yentwe no ba fam ye piano the same thing I ka kire me amamfa no me recommend the same friends for you wo books wadam nyame ene o bible enya wadamfo na edu beko bibia we need that so betimi edu bedu ebusia mesanso emobibi akwaba edeba emergency Ghana TV eso medo bibia se oje brema yekohwe video ne ebaye yeti nsema ye nya bema ne ekaye na minim se cocaine 1 etimi ma oda 2 etimi so ma obo ejuma e mama ni fili ankasa nyama akosi we wiase o say I like it ampa enye ye nya bema ya me na minim se onum cocaine na etimi ma obo ejuma ye ma oba ni filisa ye nya be ma ye asemi ye mfantu ye hofo esan se onum cocaine ne sanjo na onum ninti no emebusia po no even edume bi no once o kan bibia fa won se na wo fo empene sa anyama no ho nti na wo fo kwa be hu ye kwa na ye omonwa because omubusia nim no omonye sa ade no bo no di ne hu kwese sa anyama no esa obi a ode ne ho ebo ni nti no ene ma ne de ne ho ewe asanya no ni made pa ba hwe
cocaine de ebe se wa brabo nti wa do ho hye bibim na onim se mboa wa na watwe ho afi ho kama nti yen ya be me yasem yen fantu ye hofo yen fa mbo ye bra uko we bia onim se enya na watwe ho afi ho bokọ ye bompa se odi ne wahye mu ye a opese otwe ne ho ye bompa se bibia betimi akoyi edi amano wetimi atwe ne ho edi afi na meka o se aha egusu aye emergency Ghana TV subscribe na like na dani denia na the comment so e dey aba comment section me do bibia ase e be sanso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.